باش خوندکاری هجا و دلاز پیوی مگون باش بین از مامسته بوتام یا محمدن مامسته برانش زانست جواکی یا رفا چارمین از هیوی مگوانه این خوش ام هفره درباس شوام درباسی پرتوکا خوبن سر و پلا 27 وانه یا مجی سرگوتا راوی چاند و تایبتین چاندی شوام هجمارا یک داتینین اجبر بردوام کرنا وانه یا می یکنین شو تایبتی این چنده پرن شو ام نکانم به هجماره که پر و بین سر زمان لیم دکارم شیرو بکرنه و خط مستور بنفسینه خاله می یکمی چاندا گوهربار و رولات. شخوا اف چاندا یال گوری جواکی تی گوهرتن شخوا ام گلک چاندی گلک گلان دبینن چاندا وین دوی جودا اند هندری گلکی ده ام دبینن چاندن جودا هنه ام بینن لگلین جیان چاند دبن دو بشوک ام بیجن کسی گو لچیایا دجین کسی گو دشتا دجین او مرووانا چاندا وانا نوکه باندوریا ارنگاری روان دبه ام بیجن لجیه سار لجیایا کسی گو جیان کشوا لوان جیهایا آب هوای که جمدی هیه لوی داری جلوبر کل گوری و آب هوای چه دبن و دوی دمی دجی دماغو برفتی ریقو دبن بارانا پرلورتی برفا پرلورتی نو کسی گو لدشتا جیان دکن خو کسی گو دشتا جیان دکن دیگر جوی وانا آب هوای وانا هم بیجن گرم و تبیج حسانیا جیانی بیترج کسی گول جیان کن شخوا بوی آوایی ام هندری گلکی ده چاندی جودا دبینن ام بیجن وقت ما گو گلی کرد کسی گول جیان که کسی گول دشتا جیان که چاند آوانش هف جودای شخوا اب خاله میه کمین دو خاله میه دو یمین چاند دیروکی و جواکیه شخوا چاند همانه که دیروکی و جواکیه ده تکلیه میرو بچه دبه و تیگو پیش دکه و تیگو هرتن شخوا به تجربه یان چید به تجربه جی نه به تجربه که چاند چید به نه روزه که چید به شخوا ام بیجن تجربه او کمبونا تجربه از سر هفته بر دوام کردن دیروکی ده ام جرد کارن بیجه چاند او دوی دریدشی که نشوپی چید بن یعنی وقت ام بیجن دماغو پیوستیامه به هورکرنا گنم هابو ما دستار چیکر پیدویامه پی هبو شخوا دستار نه دما بری 5000 سال دوک خو حتا دمان هما لی آلاو نهو پیشکتی درکتن وقت ام بیجن دمانها آشنه یعنی بآلاوی پیشکتی او گنمایاتی هور کرن شخوا دیرو که نای سکناندن یعنی دهرک حتا دمامینها پیشکتین جی بوی چاندیر چید به شخوا اف چاندا دیروکی و جواکیه شخوا مروف زندیه کی دیروکیه دمان بیشتر میروف زندگی کی دیروکیه او میروف شخوا انبیشتر به میلیون سال میروف آجیان کریه دما گون بیشتر میروف زندگی کی دیروکیه دوی درجی چند دبه تایبتک دیروکی شخوا به آوایی ام به تایبتیا خواجی شیروبت کن و ام داوید کن تایبت مندی اما سیاه چند برهمه که مرویه شخوا چند دست مروه هاتی چکرن نگو دخوازای جبر خوبه
چێبووە وەک خوا ئەم دژینگەهێ دبینن هەموو زیندی ژیانە خوا ددۆمینن لێ li gorî jiyanê li gorî avhewayê dema got em şînatiyekê em mînak bînin wek şînatî wek lawir wek mirov em bînin şînatî li gorî avhewayê şîn dibe û zer dibe û berhema xwe hişî dibe yanî li gorî avhewayê dimeşi lê mirov newloyê mirov jîngehê li gorî pêdiviyê xwe diguherîne û ew guhertina dibe bingeha çandê û em pê bandor bin û ew bandorên me dike mînak em bêjin wek ma got mînaka me derbasbûyî ser destar bûne wek em bêjin destar ji berî xwe yanî tena serê xwe derneket lê pêdiviya me pê çêbû got em wêgên mîhûr bikin û em biginan yanî ew berhema got hatî çêkirin ev pêdiviya got me pê hebû ev destaraya me çêkir yanî bû hêmaneke mirovî yanî destê kesan hatiye çêkirin ji xwe vê awayî em vê taybetmendiya xwe jî dawî dikin em derbasî a çara bibin ji xwe xala me yê çaremîn dibêje çand ne tiştekî rawestiyayî ye. Ji xwe di jîngehê de tiştî rawestiyayî tune herdem em dibînin di jiyanê de herekîn heye, guherdin heye ji xwe her wiha jî çand jî wilo ye. Çand jî li gorî dîrokê jî tê guhertin ji xwe ew guhertinaya dibe bingeha çêkirina çanda aferandinê alavê çandê wek em bêjin ziman em bêjin alavê wek alavê mûzîkê wek alavê wek ma got ahûrkirina genim destar ji xwe evanakê ev tiştana hatin çêkirin bez cê xwe nemane ne tişkî sekinîman yanî guhertin pêr çêbûye wek ma got destar mînak em bêjin wek ma got destar ji dema berê de heta dema niha ew destaran ne berê got em pê çêdikin na alavê pêşketî derketin wek em bêjin mînakek de jî cotyarî yanî di wê demê de bi desta zevî yanî radkirin û diçandin dûrebû bi lawira radkirin dûrebû bi alavên pêşketî ji xwe ev guhertin jî çi tê dema got mirovê kevin wek bêje dapîrê me û bapîrê me kal û pîrê kevin van kevneşûpiyan dibin wek kevneşûpî û mîrasekî radigînên destê nifşê nû ji xwe ev nifşê nû jî wek em bêjin van hêmanan van taybetmendiya guherîne û pêş dixe ji xwe wek ma got jî çand ne tiştekî rawestiyayî ye tim tê guhertin ji xwe ew guhertina wê jî dewlemendiyekê çê dike û pêş dikeve ji xwe vê awayî em waneya xwe bi dawî dikin û ez pêvî me got bimînin xêr û xweşiyê de